Hello guys, welcome to the countryside. Ay perlu kita ngadain sini sa countryside. Countryside resort bikin kita cakap. Wow, wow. Karena kajing tenat, ke swimming pool ay kanan berjengi bagi ang swimming pool kanan berjengi. Ta kan penihil ada pima. Oh, baik kajing biasa cakap. Sini pilaban one shoot kami video dan ikan je series aim tu kalau kita film bahaya pilaban one shoot compare ni kerja kaba best bah mah chalo ya jadi kerja kaba pengat baik kamera aero tabiang lang homestay artat kalau homestay artat juga par ulah deh ben kerenda parang ragam tenang wah nanti bakran dari karo mah lompat dah barel hari ke blok jengah teh kumta kan next time tangan salah wah kapek ke toilet air kabiang ke space ke jaka air kabiang ke swimming pool wow begini berak ke homestay ada kinja homestay ke best palat Jisya kan ke blok deh dalek dah kita nang way tak kamu kami biang kami compare mah insyaallah bapak dah kau ipat kapur oh cakap bayar bahek pi kwa ban dalek kai football ulong basket ulong cricket ulong wow welcome to the countryside. Perlu ke swimming pool air kadan kanan beji bang. Ling kabes bah. Baik jika baik kena ke swimming pool ihan cuma kan dia. Kau belum tu safety jacket ya dan deh safety jacket. Perlu wow. Rekomen perlu. So, ni. Oh, baik ni kerja tenat. Ada pikuk warna sulit kan. Bawan sak sini. Jadi pikuk warna sulit dia lagi bawan sak sini. Jar. Baik kaya yang room number 1 wasak si family ke best bah aku akan isolate untuk Indonesia countryside 3 ngap bro dengan jum ngapi 3 ngap best pula jika room number 2 entah kan room number R kom tak ter satu stay kebes perat pengat bagi sentir rekam tu sentir kebes lah wow baik ini perlu kita lagi perlu mah apa ya kena ke blok jengah at least ngabah banuan sini sa countryside kedai countryside kedai Indonesia mau kuna parking area kabiang wow
Right. Ta-da. Wow, really enjoy. Right. Kencak jar, đây là đây hay benda này. Cakap kencak jar lah dan ini. Nih, right. Kebias. Terus ngiblay ka Sunday close mas, ngiblay ka close, ngiblay kang. You see guys, Sunday close. Always remember Sunday close. Okay guys, thank you for watching. And saya kena pada kau ipat kapal. Bless you,